waliokuwa kizazi kimoja, wale 10 ambao waliishi mbele yake na wale wawili ambao waliishi baada ya yeye kufa. Hawa wote wanasemwa kuwa wa kizazi kimoja. Walikuwa na umri tofauti tofauti, ndio, lakini waliishi kwa kipindi kile cha wakati. Kizazi kimoja. Yosefu na Ibrahim. Hiyo ndio kizazi kinachotajwa kwenye Mathayo 24:44. Mashahidi wa Yehova, imani yenye matendo, sehemu ya kwanza, kutoka gizani. DVD nzuri yenye kimo kile. Ndio lake. Dakika moja kila ndugu kurudia andiko la Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 na 3. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 na 3. Thank you all very much. You too, Bradley. Thank you. Yeah, I mean.